Chris menin bat mentah. Ubasdang bat ubakut. U alpha bat u omega. Baro kapor kedai kicung baro kijuk au kalong kaburom bat kabor langba kijuk baro situnam. Amen. Da kijing mong jong u bat kibakraw buram to ukres utray kunyada yangi bat unrikap yangi. Amen. Jadi bangsan. Amen. Amen. Marketing meladap kurku, bat hadir kata, ipai dungai, jumpa thamdan ya giting, hatu membeti joki, na umum beti pasta. Shibet. To kajing syai jong Chris sebal mipat ha keburam un background ya kajing dum na kidonut mat kajing hut je berkat jengi. Bata pendapnya kasur bajang kipai kenril Utrayun dan rengkat bati Rengkat bati Syai nak jindul Lewat hot ini syai kasni Pada jindul lakor kami Punta lawan kerwir pada pun kasta sismi pada blend on terlalu masih blend dari batu ketulah dari nali punta blend tahu yang sedang pada lapliklah jadi di pada berharukan kebakar telah susu bela sispayakan doa yang ingin depan pengislam berjinggu bersah kejing jam kepo bagilah sebab
Lord kibabit panpoy sa gining medyo no. Daw Kristo try jongi. Bakhanta ngan siyo kurang haro magparo ipacobu ikalit majobu bakinong song kulay jongi. Punta kinong Egypt in sakit balong kulay habang layo kurang haro ikalit majobu bakalor kinong song kulay. Utrai ong kuning, unong thang tangpa, ulong utnga tangpa, utrai ipan, kalong gateng jung, ban ubakoy di Israel, ulong unong pelat tangpa, ublay jung perteba rokwe, lakhat yu, naba utrai lakhat biang yukha, ban kumi katanga, kabalasya ino, ban balak. Nitip bayau breu berin joni lasaran nalang baru nang berendolo ekamet bapap batangin namsya. Agus minum kong trong hakim, dan start pernah ikan deh syari cinta. Kira apa yang cinta tubi pada pungkre. Pada lesem, pada puntulun yang mau na cinta. Henry haba kerjung kim sem yegme. Kadang kadang mau panggil Akui arun kiramba ibadah diam dari jalan berpunah ilayin hajan tuhi. Iba Sofia bat iba pendet ya kata di Kristan mendia entah hari kecil perikor pasca kum kita di Kristan menengkong iba laab hadot step ngam ya kata pasca dilipat Yesus. Kadang-kadang kita dipilih na kajitan barin nyebli na do pasdang kecil hau beli kepakai aku jauh beli nang tahap sebab bat kita datar ada bentar pasdang barin hari dalam jom Moses hajwa juga Abraham bat tak hadu ban takut au Isaya ba ada kita pelapoi hadu banda tep ya bisu baca citon saya bantu ulang ya kata bapa saya itu rupa di Kristan berkong dalam kungki dunia Yesus berciwi la kuli kini kuli baru dia kuli dan tang barin ban dan tujuan bermai we di balik kuli balik ke barba
Kalau kata kiwai bisa, baru itu bisa kiwai. Beda jadi kiwai samro, ikut berbuat dari kiwai. Mana kapateng jauh kini itu lupa. Sapang ketinggi belai, sapang keting plot jadi diri bahar bakop, pada jenis lain jauh belai, bad nafring kuat iki tad hadu ba apa tahu jisu pansis pai. Halor jengi, kum kejingkan ma juga baptisma jengi. To mauhi unsabha ban yarab jengi. Nang bang indup yai neskam, hau mensim ubang hilayok diang. Ko trai ka belai jengi. Ha kejing snai jong mi to don lem bat uni upai jong mi. Wapet ngor ha kan ikamit kentang tam. Bat na ka bentai jengi ki bakan mau ya ki kam pela jong kejing ha yengi. Bat ya ki kam bakam pela jong kejing sispa yengi. To sobha ban kurku kerdo ya kan ika ka ba milathau ya ka bat pen saiso ya ka kendau. Ban pentingan ya kecil pungkut ya kimet jengi. Mela pulang ru ya ka ka atiar jong. Haleluya. Haleluya. Ngakon daw pa ko jeni Pope Francis. Bishop Jenny Ferdinand Khar, Bishop Kilengo Katikatis, Kajikmen Jung Trai Pamipak, and Don Bargor Baki, Baki Train Baki Gospel, Eager Party Trai, Lydia, Badan khidmat dibakmi sabeng jami ko bleu paling bortam jumu lagbayo yebe lagwai ku lagdia yang ku bano ai lan sunran wong toshim bartoban nagani ki baro namar gani galong kamet janga ya ban IT nagapinta jongki. Agajo kurban dalayaman nasimnya bakuri bakorda hakiki bakui badan buram jumu badan baba ayu biang yeme marwai kurku bala ay narsinran wang to sim bartodi nagani baro namar gane galang bakuri jamasnan gana jam kitang batmai batbam jukun ya berduni kata benta jogi benar benta dibabus na benta dijimar dijipor. Tadi ini banten mau yang kaji maya jam kajinya. Admin malam-malam di leli ki bentam ini
so tadi kita wa kam bahai ye chimenta nam kong do ka jing le niam yong i ya ka jing turku yong i ka ding kam jo la ka jing kre yong i ka jing chwe yong i yong ni mom bati paskha ka ka wanga phi la woro ya chwe langi de me te nu yo i ka jing pena paskha ka wa ya suk sia tenar do kata-kata o yo ule du ne ka singiran hi ade ne te non yo i ka jing pure benta ko a jing pure ki ubun wa walau malau chemi woro ai cikin Islam nan yo i pure tani pure ai hawa biang hi woro kende tani da ki jing pure non yo i ka ya yo tani de jing duai rumai center dan yo i ka jing pentemela ya ka kachwa ga jing duai rumai yo i ka jing penteme ya ka jing kerkhui ko kam jo la ka jing penteme ya ka jing kelar baptisma yongi dapat tanya ya ka masuk khoi kan ngapor kan lai dan Muslim sekali ke benta gunung kong ya jing kerkhui ka ding kam jo la ka jing chwe ya mombati haka kerta ngukpa baru kon baru mensim bakoi uturai udan rengkat bati ko para bangai da ide haka ni gamit bakan tangtam haka ba uturai jungi Yesus Kristus ula jam naka jingyap siya ka jingim kabalang ka wer ki kun jongka senrang bat kentai kibala sapriang hasatalak ka pertai bakin wan yelumlang ban syarai bat ban duai larangi wan ban penmentai ya ka paskau turai ya ka ni karukam da ka bas ngap ya ka ktin jongu bada ka bale niam ni ka jing maya jongu tingin sa don ka jing kermen batikna ban yo ban talem ha ka jing job jongu ya ka jing yap bat ban im bat u hau blai Waru ya ia kajing kerku, ia akan gading, nak kani gom kui tum selar gom kerku, kedap kerkui, tu ngin ya duai, ko blai miu balang bau kun jong mi, mela ai kiriu ngait ia gading, jong kajing syai jong mi, tu pen kui, ia kani gading batmai, ngi duai. Batu ai ba ada kani ka sngi krau paskha en penrhem kum tahangi ya ka jing angnut baken jabeneng bangin poi sa ka jing kemen jong ka jing syai bom jukun de ki donut ki ba khuit bat ki ba smur dau Kris uturai jongi amen kaburom bat kabor leng ba ki juk baro bat si junam amen. For Jongu. Kiba khuit bat kiba krau buram. Tu Kris uturai. Un yada yengi. Bat un rikop yangi. Amen. Subami pat hagaburam kan be keran ya ka jingdum na gido nun bat ki jingmot jing perkhat jongi. Yoi ya kajingga profession ya uni umum beti sa ko yumani
Kajing Shayut Chris, Kajing Shamuya Ublay. Kajing Shayut Chris, Kajing Shamuya Ublay. Rengkan bat biru, tu syat kemen, tukin syat kemen kipai penen, tu syat kemen, tuki angel ki syakri jong ublay kin syat kemen, tu katuroi jong kajing penem kan sawajam ye kajing jabu sim bai krau jongi. Tuk men, tuk akendau kan kemen, kat bakaburam kapendap yaka, kapernai de kading shai na usim bom jukut jongka, tuk isaudang jongka kendau kin kemen, bagi tip ya kading kut jong kading sngau sibat kajing dun. Tu risak kemen, tuk akmi balang rokan risak kemen, bala peniping da kalaili kaburam jongu, to kani kaying kentang kan kenyo da kajing kemen, bala pendap da kasur bajam kipai benrim. Utrai uran rengkat batin, rengkat batiru. Oi ken ya laki donun, ken ya kisha utrai, jongin ya ingu ya utrai ublay jongi. Kucing sebun bom lathel, ban siu spayau meramin IT lau kun, kopok badan kam sisa jemwadam, bala penjat hiau da kacing yabu kres, kucing tam sneng basum, kabala penyo karuni unong siu spayau bakrau badan buram, ko kabor pen ku jong adik amin, kabek rad ya kacing baman, kasait ku jikipom. Kapenyok biang ye kajing loi haki bala kelon, bade kajing kemen haki bayam sngosi. Ha kani kami jong kajing ai jong miko kpa bakuin, tu pediang yau new mambati kajing terwa basongkun, kakam jong kingap, bat jong kikti kisakri jong ming, kajing kenya janmi jong kajing yeron, kani kajing ai nakapalang bakuin ye jong ming, namar kata kotrai. Ngikar pa dia mi bau niu mambati yau bala penlong ubak kuai cakaburam kakateng jong mi. Un yai me klem dum shu ban job hiau ya kajing dum jang kani kami. To pediang yu hukum kajing terwal iubi. Ban ai bun syai lang bat kajing syai ka peneng. Menta tong ini syas gore ka kitinu blay di kidon nuot ki bajai jai. Tongin pusan kum no blay ula pen im yau pa jung uagi por barim. Bat kumno hakaya kapupura ulap ha yau pun jong kumunong siuspa jongi. Tongin at way bo play jongi un pendep janai ya katika pasca jong kajing penim. Maya kaperte sim jong akerku yutrayim radu blay background. Mekukut dan kabos imbat kabut.
duriau lakum janku. Hakitu bismi, ublay ula tunju yaw Abraham, badula om hau, ko Abraham te ula jibab. Nang ne ngadon, ula om, tasim yaw kun jongpi, yaw kun numarwe jongpi, u Isak, yaw bati it, bat kilek, Sakari, Moria, batu terwaya uhamta, kum gajin terwa kang, hawalor uwe na kilom uba, ngan sakedew yapi. Rising there and join Mendonur bau trayu dan bagna Nasya roka meta pajona Merong inoya na prengki bayang Merong syayu haban kunjilnom Leikuk pa mahalor dam jong gereungen. Meu wapen roy ki khun jong ajing kular jong ni. Daga bathe kerhai ya gajing ai. Jong gajing long khun ting hasatla keperthei baro. Baleng ba gajing maya paskha. Mela pen long yo shakri jong meu Abraham. Ukpai ki jai ben reu baro. Kumba mela smai menor. Tu ai ni karpan bagi pan jong mi. Kin laban yo rung na kababidor. Siya kajingay ay siya kabamik hot yaki. Daw Chris utray jongi. Kipat Israel kinyo yad halor kakendeu barkyang lengba kaduriaw. Ngan penduki kai yakinong Egypt bakin bud siya yakin adil. Bat hangta ngan sayo borom halor uparo bat baro kipat jongu. Hikalitma jongu bat kinongsyong kula jongu. Kumta kinong Egypt kinsatik bangalong. Yahin yar wayu traiken rat ubadan borbakraw Kulay bati galia pong ubret siapa duriang Ulaya rabulaya daula penimyaya Nyanyay pendon burong ya Uang utrai unong pelat jongpa. Utrai uang kumne. Unong tau jongpa ulang utengah jongpa. Utrai dipat kalang kekerteng jong Bat ubakoi di Israel. Ulang unong pelat jongpa. Ublay jongka pertai baro. Kawai lekod ya Naba utrai ulekod biang ya pa. Kumya ketengah kabala syaino bat balapat jonut. Kumya ketengah kajinglang samna. Menba kala sya kentai uang ublay jongpa. Na kabenta kendiat por ngale ino ipa. Henry da kajing ngausi kabakra. Ngan salum biang. Wayaro yutra jona. Ula penimyaya Uben kai penkyayana Halo yutrai Nakang hami panjing yaram Utrai gobling jona Utrai uang kumne. Hey, jar basliang tuwan sebadan kiun. Bat utaw bomdan pisa. Ale tuthet batubam. Ale tuthet yakawan. Bat kadut klem pisa. Bat klem dasil. Balay pi pelut san. Yakitisa jongpi. Ha ka ay kabamlong jingbam. Bat yakajing tray sitom jongpi. Na kabenta kata. Kabam penhun ay. Saskor bahaya nga batu bam yaga ay kababha. Ya sebab halang kejing syai jong keburom utrai.
Usnap ya dihukum jong kejingin ku Israel. Tusok skor batu hikai ya dijustat balai sya ku Israel balai. Bapi pidon hagari kinong sun jumpi. Bapi nang temen hari nongway. Bapi sya penbitingit bat Tien cengutrai kelakren hanga. Ko kuan ubrio. Menba ki Israel kitang syong hakari la jong. Kila pentingit yaka da kirukom im. Bat kirukom le jongki. Kumta ngalathe haki ya kajing bitar janga. Namar kasnam ba kila pen play hakari. Namar ki play thau da kiba kila pentingit ya. Por karo dang ruai kini kecil ruai ka pulang mau play sejerong. Yangi baro kibal pen maktis ha Kristusum tak pen maktis sa jinjat tu. Nama kata dan baptisma katedlang yangi batu sa jinjat. Akuta kumba tak pen mikpat ya Kris na jinjat dan burom upa ngiro nginduk yat ha kating petmai. Hallelujah, Jesus Kristus namipan. Ulah job yang kajing yang ukuran roh pasca Kristus ya roh ayo jing yang. Pernah kikan thei gila leccha gajendat kira artat ni gijing sla ubi bagila penkre bagila syam bala pentulun yau mau na gajendat henry ya bagila ya rum kim syam ya kamet kat bagi dang ya lengo syapang gani hakmi Arut kiramba kibala yam de gijain bepernai kila yeng hajan jongki. Bat namar bagila syepting bat dem lagak mat syekendo kita kiramba kila ongaki. Ni mipat yang ujisu man berbuargo lani. Kasni mipat yang ujisu lani. Kajing mipat yang ujisu man berbuargo kajing sedang. Yang kajingat ke yang ngapi. Lerau jisu mi paru na kajingyap. Iwaro net set ahi. Nai daw kajing mi pat yang jisu. Kajingat yang i em goya kanong rem. Goya kanong rem yang kajingat yang i man go kajing mi pat yang jisu. Nai daw Hawa em kajing mipat yang jisu, em kajing ay kyongi. Hawa kro kajing mipat yang jisu, kro kajing ay kyongi. Ya kani kasni, kani kapor, kani klipat. Lapan kemoy yang ay pila. Wah, nay daw yang kajing mipat yang jisu, yoi ya kajing kemen. Waiwa Nei dawa mipat ujisu Emi kajing kermen Nei daw
Laram emu blind. Laram mi pan blind. I mem jingkerman. Kajingkerman do ko kali Islam perthai. Laram blind do na kali Islam perthai. Laram blind mem do kali Islam perthai. I mem kam do kormani hei la. Le dijingkerman yang iwro. Daman sebai. Nei daw blai long I imrtau. Nei daw blai long I emberbor churchilang wai. Chonghok yang ai pi o emmi yang jingkerman. Wei chonghok yang ai pi o lai o kabi hakari uti yang jingim yang I. Hai ni sla perthai rengkat o jingkerman. Soba Singapore Kurku ya kadang-kadang bat misalnya ya umam beti pasca. Dong ya duai. Koblai me ubalang bau kon jeme melai ai ya jurunge ya kading. Jong kajing chai jome. Tupun koi batu kurku pakentang ya kadang-kadang pada rakmat jami badai kadur kada jupris. Melawan dapat saya yang ini hadir ke jalan pop. Ibrahim yang ini dah kecil saya jung ya kita nuat bekerja bening. Bangin boy saya kecil kemen bam jukut kecil saya. Nipa di kene dah ukris utrai jongi. Amen. Hadir kecil kerkui gading pada memati saya. Helipor kajing le niam I mabati paska wa mut kajur kadar ukris wan jesu chin pantai aging shawi I aging imana kasi yo I the yo pini mabati le pakrai the abgistam the abgipor dak a alpha the o omega chestang jekut jumlai helipor now le kajing le niam do kurku kodo le niam ono lo mabati paska Wa aging what is for Chris unapan imyogi. O Chris menen bat o Chris menta. O alpha bat o omega. Baro kipor kide kejeng uproi yung baro kijuk kilong kejeng baro kijuk magipor Kalong keburam makabor Joe Chris Labaki Juk Padbaro Chijunam Amen Da kicing mong Kibat kera buram to Chris Utrai Punya dah yang ni
Bat only khop yangi. Amen. Ca jing chai o kres. Ca jing xiao mu ya u blei. สบายร้ายสักทีมันได้ชอบฮะได้ภาษาได้สักได้ชอบฮะการสวาจันอยากจะจบสิ่งบักเราจอมีโตแม่โตก็ขึ้นแก่กันแม่กับอากับบุรัมกับบุญดาบิกาสุนายจากจินชายเราตีนบอมจุกุจุตาโตที่สาวรองจองแต่ขึ้นแก่เกิดแม่มาเกิดเทียบกับจินโคจองกับจินselesai bakal jido tori sakmen togok me balang rukan ri sakmen balapen di peda kajing dagalele kaburam jo to kale kaye ketang kan kinyo da kajing men kabala pendam da kasur bajar ke padan Putra udon mereka bati mereka bati to kintiu ya la kidodo kintiu ya kisha putra ogin I go you try can rap ublay jongi Pada kajiki bacar ham jauh kedun, pada mesin, pada kayu cekri bacar ham jauh kasur jongi. Membagi sin dalam kipat menjadi ikut Israel, naga jingong rawa izin. Badme, apanya dengan karya besar, lagi kijang. Kali kalau kami abadang risading abala bekrat ya kajing dojong kapon. Kali kalau kami bawa taruh kasatna kapatei kapalnya krat ya kirim Pakistan na kajing thana patei bala kajing dojong kapon. Jong ibu, mabulai ulang, ulang kejing syai, kejing syai kalau bulai uli kejing syai kalau berbahar, kunta bulai lapan yang kelat kejing syai nak kejing dong, bulai lokap kejing syai kesini, bagi kejing dong lokap kemit, kunta lawan kermit, bagi robot kestet sisi, bagi bulai ulang. Tulang kesahit belang, apa yang
Batukan pengkelap di nagi Kunta oleh ulatau yang kesahid benan berulah peniklat di kibala don hoko kesahid benan nagi kibahalor kesahid benan. Ti kalolong kunta ulai ulakot benan yang kesahid benan. Kunta lawan kepremit barbot sa kestep kesengi kebaat. Bar ulai ulong tu akrum ki benan kenjelon lang si jeka. Batu an penpau kerengkau. Ti kalolong kunta. Ulai ulakot yang kata kerengkau kekendau. Berja ki kiba jelom lang ulakot ki duriau. Amen, sing John me putra, dan maya kapten. Men sing John agar kuyu saya radu day makram. Me putra ya kamu simat kaburan. Me kunjing syai putra. Bapen la takadu saidul jom ki kam jom me paro ai bagitu kiba mera sinispa kisong tu ba la kalong bagalong bakrao kacil thao yang kotai a kubasta aba kam krao kadai ba kaya kaya kabakadu baknya yau jikinya paska jongi uji supres ubah emat basin syar junam la junam. Sebab syar boleh. Jumpa lagi kita Exodus. Haktum si Kuarakan Hawasas. Balik kia petashna. Umia kipai. Menta de la pelong ya ka kajing penin ya kajat beri baro to ai babaro ha kapotei ki kam ki jam jom yang long ki kon Abraham baca ka burang pa Israel ta ukris utrai jogi Uben koi ben ya Putra
hau Chris Jisu la penbaptis sya kejiyap jamu. Namar kata dah baptisma la teb lang yangi batu sya kejiyap. Bakunta kumbala penifat ya Chris na kejiyap dah keburo mukpa ngiro ngidup ya hak jing pentemai jauh kejingin. Naba ladala penisal lang yangi batu hak kejiyap bakung kejong tidak sisa dan penisal lang yangi batu hak kejing nipat bakung kejong ngitip bayar ubreu kerem jongi laksana na lang batu kenang ban pendono ya kemet bepok bat bangin syate merasu hakapom naba ya utra ubalaya. Kasi nagkong jong katayaw lang sa mga kintay lalay sa kajuntan kira atat ya kijing sle yubi ba kila pengkret ba kila syam paya ba la pentelum yaw bao na kajuntan hendre haba kila rum kim chun chen ya kamet kaba kita yang ngo sapang ka ne hakmi armut ki arang ba ki balariam da jing riam pernai ka yen hacan jogi padamara kila setting pakikan akmat sya kendau kita kerang ba kera ong lagi balai kiawat kiaw baim apdeng ki banyak dan hamne Ray ulami pa tukan mau kumdo laya tu happy menpa udang don hakalilia bayau kuru priu depan IT no hakiti kirupok pansya sa na bat bani pa kamu paskasta katule dia paskasta ko pamili na kejimbang kawai cetos kaya kamu na kejimbang kawai kiju ni na pulih kasih pelai berkuat pulih benakong kitab Exodus nak ibu cerita pasca Israel lanjut di lagi di Pharaoh saat kembang dekati jembang kawai pasca mana kayu dia aku bilang apa Katkam kasi berburu, bak dekati lai. Pakai Islam tu bilang sedek kita agak cakap macam kan. Wah, betul Islam agak nak punya kebat lalu MP lagi mulai MP. Kedua parsi yang kebat Yesus itu bangga wajib kita. Dan itu dah, dan itu sedang kejebak kawai kecil dari egaca kapaskah. Paskah ini sebut paskah. Asyik betul, pasca satu itu kemana? Ya roh telah itu begitu juga. Pasca pun ketika lah, nak bagi jelong, sekarang bagi jelong. Kenapa?
Keciklah, kebijinglong, kecik tu pasal. Ini saya. Kiburu imge pap, daya pap. Kejiwan kisu, sebab kisu iki, barang kerana pap iki, tak lalu kiburu mau. Nak jenong pap, saya jenong mau. Nak jenong dua, saya jenong sisa. Ada tu pasal. Katanya kerkuitin, beli kitin, mau dua. Mana poin pembeli. Tersebut kali pasal kerja kerana transformation lagi. From one state of life to another. Tenang hidup cerita. Nak hidup cerita cikgu. Nak apa cikgu. Pakai dengan itu apa pasal. Tapi Yesus waktu pertama wanu kerja kerana yang pasal. Macam dia hakim di berkipak, semua begitu kami sahabat baik haparo, wasas waran. Lại luyện kiki, chow lại luyện cái đó là khen cái cầm cái phát sinh và cũng rất chia sẻ lại luyện kiki cầm sạp cái này lại cái bàn đồ điều số lại luyện kiki thì cái thứ điều số cái thứ cái đạo Christ vào trong cái thái thế cái là cái gì nó bắt được là gì nó cha thêm ram đi cha cái gì nó lại được thế cái bắt cha chứ mất cái gì cái là cái gì nó chẳng không mà nó bắt là gì nó bảo Hallelujah. Itu jauh, upum Saint Paul are, we are an Eastern people, hallelujah, is also. Secepat orang, kibru kemar, kibru yang pasca, kibru kekala. Ini dijulung, saya dijulung. Kekala. Untuk kita ada sesuatu yang ada pasca. Ini tu kesimpulan, apa kaya? Te, kibru kekala, saya dijulung, santi apa pasca? Santi try, lalu kasih balang berpe, ya lalu kabalai, seperti itu. Kini kalau kita bandra cikgu yang ini, ipa ni kini dah upres utrai jongi. Kita berkuih kah dah unu membeti, pasca uman tambah cikgu, ubah bandra yang cikgu yang ini. Lai try kena ngapa ngamin membeti pasca kadur kadar jo Kris ha kene ko balapan kre balapan kurku khoi yang ni kipai abre pa kene ko karsai khoi yaki lakilet jiruna sebakala jami ipa ni kine da Kris utrai jami sangin sa kula baptisma ane kata sintrete ko sula pa satu Pakai je pula baptisma jadi kenal sisa. Boleh namun dahul. Kita faham kisah. Cim dapat orang itu yang berkuat jenis itu yang berkuat kecil pula baptisma ceplah jenis yang besar ceplah jenis. Ma berkuat ia kecil rakyat mau dan jamin Pakistan kecil baptisma pasca baptisma dan ma baptisma. Lain try kita para pengen to kata min kula kecikulan baptisma jumi sabab pinjebab kecikulan juga di kenta ya ufaitan bat ya kikan joku berok bat ya kecik support joku berok di kenta ya kapok banduk in ha kecikulan doi jogi kolulai baik Islam syuk Pigetan yang kecikulah tanah jong kajing seliu bakunta kapop kanum sensari pigetan yang soitar padus kalpop ada yang berkata kapop kata yano ngingit yau blay yano ngingit ya kabalan coba ngingit ngingit blay pa lembo berok Nayonika ummami batun Haleluya Nakembel utrai napangkamon Haleluya Begitu bagi kata kaum Haleluya Kita iman diri saki'o Hallelujah.
suatu cacing tam saya. Justru senyum ku alai kita berkuat. Ulai dia me kerku bawa air sendal wong. Sem batu bam. Kade ki baru nama kade kalong kabel cenga ya kabai naiti na kabenta jompi. Kasih baru jumpa di pasar betul. Tuhan Yesus Allah betul. Apa cukup ndala ya bam. Yesus sini kuria lagi berkuat. Ulai mau ajar biang. Ulai tak harus laluang. Tersim betul di. Nakade di baru. Namar kane kalau kuri juga Islam cenga. Jom kejutan patumai babam jukot. Ya kepada internet dan bertajuk pi pada bertajuk babon. Ya kepada kita. Toleh kane mau yang nak. Saya tulis apa? Pasal apa? Kajimaya jo kajinge. Lagi pai belajar coba berke paskala do menta kabit akhir po padang kat bang de ab terben berbor ya kajiwan kajone mame ubai man basen char junom la junom amen jing suk suk try kan don berbor kan bapi dua sabar kalian kalau lu kilok cepi long pascal juga long pascal yang kedua ya